ako za nešto trebamo da im budemo zahvalni, to je za ono spasavanje, gde kažu po nekim 22.000 srpskih civila i oko malo nešto preko 2.000 bosanskih, istočno-bosanskih četnika. Samo što je pred Francetićem bežalo u aprilu 42. Ja ne pričam, znači cele godine je bilo, celog rata je bilo prelaska preko Drinu, ali tada je 10. dobrovoljački odred. Ovde to imate, da, imate 4 mesta gde su ih prebacivali u aprilu i prvih dana maja 42. godine. Malo je poznato da je postojala vojna jedinica poslata na levu stranu Drine, da štiti, to je tadašnje takozvane NDH, da štiti povlačenje srpskog življa. Međutim, imali su okršaj sa ustašama i nekoliko mrtvih, a ja znam za 3, možda i bio 4. Ali jedan od njih je uslikan. Poslato u Zagreb, komandi ustaša, a onda oni kod Nemaca kerćali, pa ovi pitali Nedića šta će vaša vojska na teritoriji samostalne, zavisno od njegovih saveznika, i onda je Nedić rekao dobrovoljcima, to je naredba, povucite jedinice i samo vršite prebacivanje preko Drine. Čak se desilo da su ja sam našao, jednog dobrovoljca su uhvatili ustaše Tuporičanca. I ovaj jeste bio demarš tamo levo-desno i ovi rekli da će ga pustiti, već ga zaklali, neki Mitar Ostojić. Isto izbjeglice iz Bosne. Tih 22.000, to je zalog spasiti, zamislite ljudi, spasiš 22.000 svojih sunarodnika. Dece, civila, ajde, pusti četnike, pusti tu oružanu formaciju, pa ajde sad, užnu pušku, puška i puškati. A spasio si decu, dedu, bebu, buduće te pokolenja, to je te istočne Bosne.